Sainik school lam thepen jume juno lam thepen KSA so phan kursing timung pen lam the karbo ko puthak preni phai sir keparni HPCF sai hemalong KSA song pen lam voi ki pi KSA phan boycott nang chi pu kaning je konada ja kong pen si kursing timung kaning je lopusi pherang ke amaya long KSA mai phu Thomson rong pi ning je Sainik school aphan langlok so hawar ing hana phule rong RA aphan kipidam ji aphan jong pondo lapela bang so adi malong chin thong rong hang cooperative farming society along le surike thom bighas pata ke do adi malong si Sainik school aphan pharok pho bighas ke en ponji aphan si che parai ponlo kursing timung kaning je kaprek bihari bengali ke do adim bidam thek theder lo mapusi kaning je laki ke chok che thek tiklo lakera aphan ke pa mahmuji aphan si ke claim thaputa ning je pon Karbi Anglong alo kaching thora sai ki claim along ke kham khe don choda bangki chokchi Karbi Anglong kaching thora long aning hang hepin khangjang lasi kursing tumung aphan boycott nangji athe along tin along ta chidok dunjam alang li phan pin rem vek nangji hembrek long le aprang tame kaching thora sai sarkar pen nang ki pi an ke anutin tame dengdu nangji pusi ningje ponthu Karbi Anglong ria farman bitong ke mathaluni along tin amar kachi jog dun amen anta irset lo rihuk amen anta alang bangge chilong sen sipini Sainik school alam theipen KSA phan alang jume juno karbok ala so puthak pensi ala bangso press meet phal pini alang tipo bangke Sainik school nangkele along Karbilo Charlie Asong Jasmepet Lambding Road nili memthang office pen lo nili tum Sainik school along kachidondun laso joine penalang bangke KSA aphan ke boycott ni kusalang ka kipudo KSA aphan boycott ni alang kumat lo kaninje Sainik school long kachidondun Sainik school nang ele long kachidondun pen kachidon laso kachidon no farman alang KSA aphan boycott ni ku kunada right lo alang kipu kunada right lo alang ka KSA aphan lason ka News report Karbi Anglong live